Nko kutwurukira mu makuru gituganye mwabaziyo aba babiri nibegamizo mu rogo aha amashanyarazi agatandikira sanga musanzu gabene gazedi kikanka makumyana gagaruka namani hato yebuza n'abantu bagimpowaringa n'abantu bakora road setting ejetine he kubarwa turiyo mu mberando munonga ekigwerereze kine kimwe habisingiriye kuba by'amano muri Uganda ekigemeseriza bebembezo kushika hihi n'abashubuzi okutandika urugendo rwo kutunga ubuyambi okorwa mu government abashubuzi bashabirwe kwandika amazina gabo hamwe n'ebisisikire gudu benyine mbahwezi zifire ogu zifire eskwinga na sti uwe byoma abantu cyetegereza babahandiki then tukore report ne kakweza kubahandika akora report agisindikira town clerk nyina kubashuwaringa abashubuzi twatandika process wa mashanyarazi yajya ngutuhandisha abashubuzi mwe kwati muhandisha w'amashanyarazi ito twaza kuruga twaza kwandika report yito ekimunyimire ndo nebishani byine ebintu ebihwerekerire harumwe mbaho emyango hamwe n'ebyoma byo gukora sevire nebibarwa mu sente eziri kurenga billion abebembezo bajumirire kitongore cya UEDCL ahawe amashanyarazi geberebi agaruka cyanga bwashesha bwira kugira mbire ndimbara nhombire nhondi gamye gaza ho garuka mwe kirebe kango kitongore cye cyanye bakiyochi umeme ba leta UDCL no CDCL ebire zero ahabo kuba ebutuye twineriya umeme amasanyarazi cyo kubanza gabeka kucira kubona hati nigabura burudashika gacuye kaho gagarka abekitongore cy'amashanyarazi nabo bashikiraho abashubuza aba kandi nubagira ngo ntaza kubaho kucondoza bitungu cyahamebwa ngo amashanyarazi nubwo buremezi abashubuza abantu baza kukitwa. Because if the investigations report finds that it is UEDCL responsible for this occurrence, we believe they will do the needful. Kandi ko barakora investigations basanga ngo omururu gurigeraho amasanyarazi bine ikibaru kwiza gukoraho k'ekitongore. Abashoboza abantu baferirwe bintu byabo bete no basima polisi habo kutangira umururo ogubire no gubasa kumara hweta uniyona. Kunga Mr. DPC na fire brigade ni basima ecumwa akora business yafa yes tinkwanga business yafa kunga mwatambira amagaraga abantu akamagaraga abantu tugakucira business tukizo mutawuno tine business makama no kumanya kuturahendere twina functions in article 212 konka article ya man function ya man Nigerian police mekwane kwatanisa n'abantu Gasha kwa Timothy Mushabe.